Yang Songhai Pi Sasisen Sha ke MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke kubor ke bang yok ta ke sengi ke dai Shepang ke jing pelat im ya ki Israel. Ke jing pelat im ya ki Israel kan long na ke keti umrat klau. Kane kan jia hapok por jong ke jing jenjar ba Great Tribulation Period. Ke kordit ba ya ke ba ke Bible ke ong. Nabahang ta ke kordit ba kan long. Kaba 4 Julong namandang long ke Purthai. Lemne kan long syuru. La ban shem Gospel Matthias kalnang kaba ar pusaw ke dekat kaba ar puway. Kane kadai kata kapor ke bakhadu jong kinyaus nem. Lane ke shitiyo bakhadu. Bala ong da Daniel nong itu lepa. Hapok gini kinyaus nem ne ke shitiyo bakhadu. Kan don ke jing kenya na jing aingu bam jong ki jiu hapok ke temple ke balai ke baan sepenyeng ha Jerusalem. Kilai senem shiteng menengkong kin long ken ki por bagi jiu na Israel kin yok ban ai jing kenya de ki masih sautu. Hanrai hamar bekut kita kilai senem shiteng menengkong umrat klau 666 on pen sange yaki jiu ban ai jing kenya hau belai hapok kata ke temple. Kaktin ublay ke ong kumne. Bat hamar ke basyiteng jong kata ketiyo. Un pendu no ya kata ke jing kenya. Bat ya kata ke jing aingu bam. Daniel kendai arpnyo. Hakane ke por ke jiu kin kendit benriu. Naga daw pagkisya pensenge. Namar hakaban nengkong kiladap yete jutang bat umrat klau. Ya uba kimut udai umesaya jongki. Tang syupen senge kumta ya kijiu. Une umrat klau unlek syong mu ha kata ka temple ha Jerusalem. Uta uba yelek Persya bat uba penserong yelade Persya ya baro balakot belay lane baju mani kat hadu uba usong ha kata ke temple balai uda le belay yelade ila ban shem ar Thessaloni kelanong ke ba ar ke dekat ke besar. Apo kene ke por ke jing mipat bat jing rong no kalajan. Hagaju ke por bala penhap ya usaitan nang tay na ke beneng ba ar. Bat unlek drum ha uta umrat klau ubalong ubriu ke pop man of sin. Ila ban shem ar Thessaloni kelanong ke ba ar ke dekat ke balai. Tang susong hak het jong kata ke temple ke balai. Umrat klau un hukum ban penyap ya gijiu baro. Une umrat klau kain udai uta ujing ijli. Abomination. Bat halor ke tabaniang jong kijing ijli. Unwan uway ubah penjat. Daniel kendai arpenyo. Yano un penjat. Ya gijiu kain neki Israel hakata kapor. Kejing penjat kan long ke masyarakai. Kampalat yikipor u Adolf Hitler. Te uta uyak cekor. Ula IT hau. Ya kebor jong u. Bat ya kekhet jong u. Bat ya kebor sensyar bakra. Tela ai hau kesentur kebayalap. Ya ki bakra. Bat ya kejingkeren beng belai. Bala ai hau ya kebor sensyar. Bansa jin sapo arbenai nelai senem shiteng. Bat la ai bor hau ban yelek thama. Bat kita ki riu khoj. Bat ban job yaki. La ai hau kebor sensyar. Halor kejaj. Bat upai lang. Bat kithelek. Bat kekenjaban riu baro. Te kita baro ki basyong ha kata ka khandau. Kin yamane dem yu. Bat la ai bor hau ban ai kemensim. Ha kata ka dur statue uta umrat klau. Ba kata ka dur jong uta umrat klau. Kan deyo keren ru.
Bat bakan yok pelong, bakat kiba oman edem ya kata gaduru tau berat kelau, on penyap yaki. Ngelak pan syam kitab jing penpau, kelanong ke bekhat lai, kedekat ke bandeng kong hadu katsan. Don na pedeng gijiu kiban syak penyap, on sepen mi bat yaki. Kine ki bekup ki jangkup balik, hato kidai ki bat nang no ki wan. Te ngalayat hu hau, ko kenrat metip mame. Te ula ong hanga, kine kilong kita ken, kibawan na ke jing jinjar ba, Great Tribulation. Bat kila saj ye ki jangkup jongki, bat kila pungkhoit le, yaki ha kesnam jong khon lang prot. Laban syam jing penpau kulanong kebanyaw, kedekot kebekhat lai hadu khat sao. Kekam selam kendiat ke jing mi pat kibayap, kedau kelong, ba ublay u aplang yaki jiuru, ha kata ke jing mi pat kebandeng kong. Bala ong haki, bakin da syong taj, sesibit arbit, tat anda pendap no, ya kita ki para syakri jongkiru, bat kita ki para bangat jongki, ya ki ban sepenyap no, kumba ya kiro. Jing penpau, lanong ke bandriu ke dekat ke bakhat way. Kane kan jia hapo kapor ke jing pendaj ke basan. Dan na pedeng ki jiupat ya ki ba ublay uladap jit, ya ki bala shan syap shispa sau peu sau hajar, kamut shilak sau peu sau hajar ngut ki Israel. Kat ar hajar na kaway kejaj ki khon Israel. Ki balang kat ar jaj ki khon Israel. Jing penpau nyo gudkot ke basau hadu pra. Ya kine on shan syap da angel hagi shalang mat jongki. Kine kin pedri she Edom ban light na umrat klau. Ha kata kapor u Jisu un light shaw yakin na Edom. U ay une ubawan na Edom. Bat kijan bala ayrong na Bosra. Une uday u Jisu kan. Ngilak ban syam Isaya. Ndriu phulai kedekot kebaneng kong hadu ndriu. Ha kata kapor masensyar umrat klau. Bon ki Israel ki banyap. Tekan jia hakari baro ong utrai. Ba ar benta haka kindu no bat kinyap no. Handrai shi benta on pensa. Ngilak ban syam Sekharaya kalanong bakhat lai kedekot kebapra. Handrai ublay un penmi pat yaki. Tekum no ita ibenta badang sapat. Te ha kata kesni. Ita ibenta badang sa jong u Israel. Bat kita kibayok la im jong kiying u Jacob. Kin om shania shu hauta ubala syok yaki. Handrai kin shania hautrai. Uta ubakhoy jong ki Israel. Laban syam Isaya. Sipau ko dekat ila arpau. Ubakhoy jong Israel. Uday ukris utrai. Kane kejingja kan om jia tang ya ki Israel. Handraya ke perthai barok kawai. Ba andala kut kine ki jingjia. Ki ya jing sensyar umrat kelau. U Jisu Kris un sensyar 1000 senam hang leha perthai. Bat ha kata kapor. Ka perthai kandap da ke jingtip ya utrai. Komba ki kitab ya keduriau. Laban syam Isaya. Kelanong ke bekhat way ke dekot ke bekendai. Ublay dam ta ke buram ke jongu. Amen.